ufunge je tumhar angul ka itaniye ni cyangwa se uze kubura ibirenze intoki zawe. Uyu mugabo ni ikibe gitegeka n'igihugu kibwira abakoroni ati umujyi mu ufunge. Nimba umwana nawe narishimutiye bamutwaye umujyi wose ni mu ufunge, uwo mwana nta hantu agomba gusohokera. Bimeze bite rero? Nuko dutangiye filime yacu, dore utwaye umwana ntago azi ko bavuze ngo bafunge umujyi agomba gusohokamo. Hey! Sohoka tugende. Numurara nawe bari mu kazi ke nyine, bino nibyo yigiye atabangamiye rubanda yitonze. Fata amazi. Kid, you want to survive, you do exactly as I say. Wa mwana nimba ushaka kubaho urakora ibyo ndi bukubwire. Mwana yanenyari ambara mukabari hano banza gukuramo umusore. Hey! Nimba ushaka kubaho urakora icyo nkubwiye. Yeah. Mwana banze guhindura imyenda. Numwana muto twatangiye yiviriye ku ishuri nk'undi mwana wese. Blood sugar's low, so I feel like shit. Wa mwana banze urigiye isukari yawe se nk'izamukamo, dore wagize nta kabaraga ntaki. Mugabo banze ari pampa neza arabizi ko bagiye mu rugamba. Yo. 2100 meters out, in possession. Copy. Alpha team is with the boat. Umva Alpha team iri ku bwato no bari kukumva ni muri position. No bagomba kunyuza umwana bagenda. Arabanza kure bulletproof vest cyangwa se icyo mwita antibody. Kare bakurashe ntago isasu uri kwinjira. Baramwambika ariko bakurashe ku mutwe ririnjira. Yo. Sore arambara. Abanza fotora umwana yereke bamuhaye akazi. Ivuga amazina. Say your name, man. Vuga izina ryawe mwana. Say your bloody name, come on. Vuga izina ryawe wa mujinga. Ovi. Irindi? Mahajan. Wavutse ryari? 1st of January 2000. Tariki 21 mu kwa 2005. Extraction. Gahunda yo kumukura irakomeje. Proceeding to extraction. Hey! Yeah. Aho umwana bagomba kuba bamufatira cyangwa se bamukura ahantu yarari niho bari kwerekera. Filime bayise Extraction. Yeah. Satellites online. Breaking the kid on route. Satellite iri ku murongo. Laken umwana bari mu nzira baza. Laken uriya musore twatangire Tyler Laken. Meze neza. Uyu numwe wamuhaye akazi. Meze neza. Isa mu ishyamba. Bimeze bite rero? Hey! Mu ishyamba bagomba guca mu bwato. Ikirara gikuru cyari cyarishimutiye umwana cyavuze ngo muri tayari turi muri metero 1600. Video bohereje bayohereje hano. Umwana ari kuvuga amatariki yavukiye n'ibyo byose. Yavutse 2005. You have 7 minutes to transfer the funds. Umwana tuberetse video ko tumufite mufite iminota 7 yo kutwohereza amafaranga. Abo nabo bahaye akazi. Iyi ni equipe mwe mutuma y'abakomando. Uyu ni Jindi muri position. Jindi muri position. Tugire. There's an alarm going off in the engine room. Gee, I need you to be my eyes. Nkeneye kumbera amaso. Ducungire. Buri kiraro cyose kiri muri Dakar mu gifunge. Wa mwana w'imbabaza gufungura boss umuryango boss. Umwana azi gucinya inkoro. Boss mwinjire mubyeyi. Erega mwata duhumeka umwuka musigaje. Bino bintu ndabikunze uyu mwana uko nambwiye. Umuye imbunda no waje mu kazi. Ni imbobo ibonye umukiritsi cinya inkoro. Ku buryo bw'imboza ati boss rega duhumeka uwo musigaje mwamaye akazi. Boss yesa mwaka. No karafata ageze akambwira ati rokirega mpumeka usigaje wambabariye ntunyirukane. Ntaburi icyo nkora. Uyu ari mu nzira cyaza. Bimeze bite rero? Yeah. Deep breath. Wa mwana humeka winjiza umwuka. Mwana ari kukaruhuka. Banze baruhuka uri mu komanda. Tukwiye gukomeza kugenda. Kuruhuka na amasegonda umwana arananiwe. Katururi. Bimeze bite? Sasa abantu bari hakurino. N'ubwato bugomba gutwara uriya musore uzanye umwana. Ubwato Katururi. Takes about 5 minutes from the boat. Lake asigaje iminota 5 bagera ku bwato. Lake n'uriya musirikare ujyanye umwana. Lake Taylor. Katururi. Where is it? Amafaranga ari sinzi. Wacahiri. Ungiro kirageze uriya amafaranga baravuze ngo bayohereza bagomba kubahemba. Amafaranga narageraho. Yoza kuri bantu ari. Hagize cese kureba. Bwato Lake agomba kujyamo. Abagomba kumwakira batangiye kwicwa. Hey!
bahawe akazi ngo barabaha amafaranga uwapatangikira kano uyu mukobwa nta kintu kiriho. Come back. Tell them to have 60 seconds to make wongere muhamagare mabwire amasoko tubahaye umunota umwe ko babohereje amafaranga yacu the Bulganga. bagomba kutwishyura. Sasu batangiye kwicwa, bagomba gukorana na Rake bari kwicwa. buno bwato uriya musore agomba kuzana mu mwana uri guhamagara. Getting played. badukinnye batubeshye cyase turi gukinwa. Verbal. mumbwire Tiago. Tiago ntabwo ari kwitaba. Tiago wapi? Sniper ari hano. Uyu ni G. Tiago yari mu bwato. Tiago uri mu bwato yishwe kare. Something's wrong. Hold it. Tyra hari ikibazo buretse kwinjira mu bwato buretse. Ikibazo. You got eyes on the boat? G amaso yawe yabari ku bwato. Our boys haven't come up yet. Ndi kureba ku bwato ariko abasore bacu ntibarafayo. Giye kwinjira. Agiye guruka isasu. Hey. Nick, you're gonna want to see this. Bino ukwiye kubireba Nick, uyu mukobwa yitwa Nick. Kureba kuri no hari amata ari kuzatira. Inbound police. Tyra hari amata biri kuzatira ahantu uri. G, Bari muri metero nka magabe nabiri ahantu uri. Katururi. Tyra aricwa. Hey. Abagombaga kubahemba amafaranga ntibayohereje. Someone else in those woods. Hari undi muntu uri muri ayo mashyamba urimo. Closing in on your position. Hari nkome muri metero 100 usatira ahantu uri. Metero 100 ni nke cyane. Metero 100 usatira ahantu uri hari abantu bahari. Bimeze bite? Keri hano ubona bari gucaho. Hey! Sore! Nyoni ziraguruka. Uyu arabibona ko umuntu hari umuntu uhari ukanze inyoni. Uyita ca bugufi. Senga bose n'aba professionnel n'abanyamwuga byo bakora barabizi. Mwana muto. move fast. Stay low. Tugiye kwirukanga ari kugende wunamyemo gaturare bahita bimanukira ishyamba siryeru bimeze bite rero yaje kuri misiyo yo gukura umuntu ahantu yarari back extraction gaturare bwato babonye bwato babwinjiramo umva dukeneye ubufasha buturutse mu kirere Choppers inbound. umva Tyra kajugujugu iri mu kirere isa kajugujugu iri mu kirere gaturare bana bafayo bakurikiwe bimeze bite mu ishyamba bana faya simbana uwatanze akazi ngo bajye kubohoza umwana niwe ushaka kubica ofini Saju ndero kujyana mu rugo Saju charasi wacana wabahaye akazi ngo bajye kubohoza umwana nta mafaranga yari afite ku buryo yabwiye ati mujye kubohoza umwana bamara kumubohoza we azabica twara umwana. I won't hurt him! Ngeneye umwana ngo ndumubabaze. You better run like hell or I'm gonna kill you both. You understand? Warwane ngiye kunaga imyotse twirukange nutirukanga ndabica mwembe n'uriya mugabo guhamagara. Uriya ni wa mugabo wari wapanze na se Katurari nawe barashaka kumwica. Abamuha akazi no bari mu bashaka kumwica bagatwara umwana. Bimeze bite? Bariruka. Mwishyamba. Mambo vipi? Yeah. Shira modoka. Fire. Uyu subiza umugabo bicara modoka barimanukira bimeze bite rero nuko tugatangiye. Yeah. Shira mu modoka. Modoka bamanutse nuko tugatangiye back extraction jana no polisi kumuhagarika mwicanyi nk'uyu sinzi ko yahagarara abonye abapolisi. Komeza indani bimeze bite? Singa imodoka hano byihuse cyane karagano. Fire. Yeah. Katururi Please let me go, Saju works for my father. reka ngende Saju akora papa nanjye nkorera papa wawe ariko hari ikintu kitagenda neza. Then take me to the police. Bamfashe banjyana kuri polisi. Wa mwana nimba ushaka kubaho nyizera. Nyene abantu bancungira radio yanjye nagiri gukora fresh. Turn right up the bridge. Kati buryo nugera imbere. Nugera ku kiraro. Iburyo. Turore. Tyra, on your right. Tyra kati buryo. Kujya iburyo dore hari polisi. Komeza imbere. Buryo hari polisi. Bande zose nibuka abasirikare ba koloneli abapolisi mu cyose bavuze ngo bawufunge. Abapolisi abasirikare bose bari muri uyu mujyi bose bakorera umugizi wa naburina ikihebe. Polisi tangira gusigara. Cyo ni ikindi cyane dosiye bagushyiraho no bagufashe. Fire! You know it. Genda rasaba polisi. Turi Dhaka, Bangladesh.
yakurikiwe. Hey, imodoka yuzuye ivumbi. Bimeze bite? Sore, komeza imbere. We niko kazi ashinzwe. Nimba misi yari ugukura umuntu ahantu, ubundi wanapfira mu kazi kawe. Niyo gahunda y'umunsi. Kati ibumoso. Skip. Subira inyuma. Subira inyuma. Just fire. Fire. Hey. Sore, Katan. Bimeze bite? Nuko tugatangiye extraction. Yeah. Kucherano. Survival mode. Put your belt on. Wa mwana ambara umukandara. Fucking seatbelt. Ambara umukandara. Come on, you drive like you. Umukandara ndawambara ugutwara nk'umusozi. Subira inyuma. Kugongera umuginga wari wamwomitse. Ibintu byose ni imibare. Kongera umuntu wari wamukurikiye.